دما خوش به تماشاوان هجا ام بروژه کنو بولتنه کنو لپیش بریون ایرو دروژه و مده چه هبه دروژه و جهان ده چه قومین داوی هبن نوچین گرینگ و بالکش اما یک بیک ین کجمره مجوره هلبجارتنه اما وره پار و بکن راخن بر چاوین و لسر اکرانی و در بکوین پیش بریوه اما روشا داوی و نوچین کو دروژه و ده نرخاندن هر وها آگاهی یه هری گرینگ واره پارو بکن. دوی نوچه ام دست به بولتنا خود کن. حکومت و گویزا شامه راگهاند کو سروک فرانسا امانوئل ماکرون ده دمک نزیک ده سردان سوریه بکه اف نوچه کو هاتبو راگهاندن لگوری آگاهین کو هاتنه بردستمه ماکرون لشامه اف دبه یکم سردان سروک دولتک روجاوایی و اندام یکتی اوروپا با سوریه پشتی الباشاندن رژیم بحث دکانه ده 2024 اف سردان پشتی پیوندین دیپلماسی ین دو سالان تن کو سالبوری دگولان ده 2025 ده سروک دمکی سوریه احمد الشرع سردان کوشکا الیزیه یا پاریس کربو هر باروجا شمیه جی وزیر دروی فرانسا جو ویل باروت دریا تلفون لگل اسعد شیبانی وزیر کار دروی شامه آخفی بو دوی سردانه ده شانده که مزن کارساز اونونرین شرکت فرانسیجی لگل ماکرون بن مجان سرکه گوته گوتن اوه بین گوتو بیشکرن پیوندین دیپلماسی روشا کم نتوان اولهی و هر وکیدن اف گشدان دیپلماسی ده دمکه ده کو دستلاداریا لشامه دوار اولهی ده روبروی پرسکریکن مزنه روژا پنجشنبه ده انجام تقینه که ده لچایخانه که شامه 10 کسان جیان خوش دستا بو اف جی وکی تکشون اولهی یا شامه تب ناف کرد. شكرا اهلا وسهلا فيكم معذره على التاخير. شكرا على امبر خوبدن ایرانه رهبر بلند ایرانه یه بره علی خامنه‌ای ده 28 سبات ده انجام ایریشین ازمانی امریکا و اسرائیل ده هاتبو کشتن. پشتی کشتناوی و جبر دوامی شهر جنازه وی حتی چند ماهان نهاتو و شارتن. دناوا و دمه ده رایدار ایرانه آمده کاریم پرمزن کرن و داویه ده برنامه کی اوغر کرنه یا 6 روزان داینه پیشی آخواه. جنازه ایرول تهرانیه و به 100,000 کس بشدارد. لپایتخت ایران تهران مراسم آخرکرنا رهبر بلند ایران یه بره علی خامنه‌ای به تبلیغون میلیونان کسان دوام کرد. سیکورن خامنه‌ای مصطفی مسعود و میثم جی دناب گرسه مزن آکو جبو رزگرتنا داوی لتربه مزن تهران جویا بونده جهگرتن. بری کو جنازه ببن کولان تهران لاشه خامنه‌ای و 4 اندام مالباتاوی کو به هف هاتبون قشتن دروژن لمزگفتا امام خمینی هاتن راگرتن دا کو گل سردان اوان بکه ده هر دروژن ده جی به 100,000 کس او گلک شانده ام بیانی سروک دولت او سروک وزیر هاتن تهرانه او رزگرتن هجماره که زیده یا مروان دروشمین لدیج اسرائیل او امریکای قیریان لسر پانکارتان جی بانگین تولهلدانا ایریش هوایی یا کو بو سدما مرنا خامنه‌ای او اندامن مالباتاوی هبون. جنازه خامنه‌ای پشتی مراسم لقم نجف او کربلای ده دنه ترمه ده لمزارگه ها امام رضا یا لمشهد وره وشارتن. لپایتخت ایران مراسم جنازه خامنه‌ای بره دچن ل جی اسرائیل سنوچه کی هات وزیر پارستانی اسرائیل کاتس هشیاری که تند دا سروکین ایران گوت کی بخوازه اسرائیل تونه بکه گفام بخواد ده عقوبتاوی ببه وک یا علی خامنه‌ای وزیر پارستانی اسرائیل کاتس دا خویانیه که بالکشتا کاتس گف لبرپرسین ایران خوار او هشیار کرن و گوت اگر سروکین ایرانه بخوازن اسرائیل تونه بکن ده عقوبت آوان ببه وک آره بره بلند ایرانه علی خامنه‌ای لگوری نوچه آژانسا بلومبرگ
کاس دیار کریه کو خامنه‌ای جبر پلان کرن و بریوبرنا ایریشن لسر اسرائیل هاتیه کشتن. وزیر پارستانی اسرائیل کاتس اشکره کرد که د پیش روزه ده هر سروکن ایرانیین کو پلانن وکه این خامنه‌ای بمشینن ده ورن کشتن. שאנס ורצח וחילל גופות ושרף תינוקות של אנשים רק כי הם יהודים. We have here a slogan that the Iranian leader Khamenei he announced. د دمکه ده کو قاله لهفکرنا نابر امریکا و ایران ده تکرن پیمان نابر اسرائیل و لبنان ده جی روژه ده. لطوی پیمانه ارتش اسرائیل لباجار نباتی به درونکه ایریشی واسایته که کر و لعیترون جی هنک خانی رو خاندن. لالی دن شاردارن هرمن خریستیانن لبنان ادعای سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یکو دگوت خریستیان دخوازن تولی اسرائیل ببن رد کر. تفی آگربستا لحریم و پیمانا امریکا و ایرانه لبو تفگرا لشکری یا اسرائیل باشور لبنانه نسکنیه. اجانس نوشان آل لبنانه راگهاند کو بالافرین بیمروف این اسرائیل لحریما نباتی وسایتک بمب باران کریه. دوی ریشه ده 4 کسین ده عربه ده هاتنه کشتن کو یک جوان بیانیه و یک جی کارکرکی سوریه. لگوند عیترین جی هنک خانی به تقمنیان هاتن رو خاندن. دقیقه دیپلماسی دجی شاردار هرما رمشه هن عامل ادعاین بنیامین نتانیاهو ین درباره دخوازا وان آتولیبنا گندن خریستیانن آل اسرائیل رد کر. عامل دیار کر کو اف ادعا بسینور و نراستن. لگوری وزارت تندرستی یا لبنانه جمعه آداره و ده ایریشن اسرائیل ده 4304 کسان جیانا خواه جی دستایه. ایرو جی 4 کسین دن جیانا خوش دستان. امبر خوابدن دوسیا روسیا و اوکراینیا. دمکه ده کو ناتو لترکیه او بجوسبه لوی داره ایریش و شر گران بویه. ارتش روسیا به 68 فوزین بالستیک و 351 درونان ایریشی هریما کیف کر. لکیف اجمارا مریان جبروان ایریشان گیشتیا 14 زیادتری 6 کس چی بریندار بویه. سروک اوکراینیا زلنسکی داخواست کرد که هزن روژاوایی سیستما وان عزمانی خورتر بکن. موسکی جی دیا کرد که وان زیادتری 500 درونین اوکراینیا خستن اخواره. شر روسیه و اوکراینای د سالا خو یا پنجمین ده به ایریشن هوایی ینگران گرده به. رایدارن اوکراینای راگهاندن کو ارتش روسیای بشب 68 füze و 351 درون آویت نسر ولات وان. لی پرگالن پاراستن 37 füze و 326 درون تک برنه. رهبریا کییو راگهاند کو د ایریشان ده هر یکم 14 سیویل هاتنه قشتن. 6 کس جی بریندار بونه کو 5 جوان زاروکن. سروکی اوکراینای ولودیمیر زلنسکی جبر وان ایریشان بانک له هفکارن خو ین روجاوایی کر کو پاراستن هوایی یا اوکراینای خورت بکن. سروکا کمیسیونا یکیتی اوروپای اورسولا فون در لیین بری لوتکیا ناتوی لسر حسابه خوی ایکس پیامک بلاف کر. فون در لیین دیار کر کو پرگالا پاراستن هوایی جبو اوکراینای هوجداریه که پرلزگینه. وزارت پاراستن یا روسیای جی راگهاند کو وان بنسازیا لشکری و ناوندن انرژی ین اوکراینای کرن آرمانج. لعنی دن ارتش روسیای راگهاند کو وان دناواش و ده 519 درون اوکراینای به باندور کرنه. لگوری داخویانی شارداری موسکوه اف درون بر به باجارن وکی موسکوف، سان پترزبورگ و بندرگاه اوسلوگا و دهاتن. ev êriş berî lûtkeya NATO'ya ya li Tirkiye zêdetir bûne. Tê çaverekirin ku Serokê Amerîka Donald Trump li Tirkiyeyê bi Zelenskî re hevdîtînê bike.
Li her devere alozî dewam dikin. Gef li hev dixwin ev welatên ku xwe re dibêjin zirhêz vê carê jî em berê xwe bidin herêma okyanusan aram jî ra ku tê gotin. Artêşa Sînê ji keştiyeke ji jêrderyayî ya nuklerî füzeyeke balîstîk a dûr menzilê yanî ya dûr li okyanusa Pasîfîkê ya aram cerbandiye. Çîn dibêje ev cerbandin rûtîn e lê Avustralya, Japonya û Zêlandaya Nû bertek nîşandan. Hêzên deryayî yên Çînê li başûrê okyanusa Pasîfîkê füzeyeke balîstîk ji keştî avêjeke nuklerî ceriband. Ev pêngava leşkerî tam piştî peymana agirbestî ya di navbera Avustralya û Fîjê de tê. Avustralya, Japonya û Zêlandaya Nû ev cerbandin şermezar kirin. Wan diyar kir ku ev pêngav aramiya herêmê tevlî hev dike. Lê belê, Wezareta Parastinê ya Çînê ev rexne red kir. Pekînê daxuyarî da û got ku ev operasyon bi tevahî profesyonel e, rûtîn e û gefê li tú welatî naxwe. Ev nûçeyên rêzê de ku em didin alozî, şer, êrişên ku çêdibin bixwara çi tîne? Bixwara rewşa ku niha mirov dijîn tîne. Germahiya li Ewropa, erdhijên li Venezuela û her wiha kerasetên ku li Efrîqiya çêdibin. Ev nexweşiyên ku bela dibin. Ev jî hemû ji ber vê yekê ye. Li Ewropayê ku niha dibin bandora mezin a germahiyê de li Spanya bi taybetî. Dibêjin ku ew ê germahî bigije 44 pileyî û ji ber vê germa zêde li 4 welatan şewatên mezin derketin. Ajansa Meteorolojiyê ya Dewleta Spanya ji bo piraniya herêmên welat hişyariya asta portexalî da. Li gorî zanyariyên fermî yên ajansê, îro lûtkeya germê ya herî bilind e. Li geliyên çeman û herêmên wekî Endulosê, germahî dê bigîje 42 û 44 pileyî. Pisporên meteorolojiyê hişyariyê didin ku keraset tenê di rojê de sînordar nemaye. Bi şev jî germahî danakeve bin 26 pileyî. Ji vê rewşê re şeva tropîkal tê gotin û ev yek rîskê li ser tenduristiyê zêdetir dike. Ev germahî bû sedema şewatên mezin li 4 aliyên Ewropayê. Li Spanya, Portugîz, Fransa û Yunanistanê agir bi daristan û zeviyan ket. Li herêma Perpignan a Fransayê zêdetirî 10,000 kes ji malên wan hatin derxistin. Ji ber rîska mezin a agir, qonaxa pêşbirka navdar a piskilêtan Angotur da Fransayê ya li ser xeta Spanya û Fransa vê care bê tamaşevan tê birêve birin. Li Yunanistanê jî agir gihîşte nêzîkî bajarê Zilinkê û du fîrma şewtîn. Rayedaran bang li xelkê kir ku pencereyên malên xwe bigirin da ku duman bandorê li wan neke. Li giravên Kanareyê jî ji ber rîska şewata daristanan rewşa awerta hate rakandin. Têpayîn ku ev pêla germahiyê heta roja pênşemê bandora xwe li van herêman bidomîne. Tevîvan keraseta jî mirovên çavnebar ji dev ji projeyên xwe bernadin, taybet em berê xwe bidin Albanya, li paytexta Albanya Tiranê, xwepêşandanên li dijî projeya turizmê ya malbata Trump mezin dibe. Di çalakiyê de bi 10,000 kesî vê carê daxwaza îstîfaya Serokwezîr Êdî Rama kir. Çalakiyên li paytexta Albanya Tiranê roja 35 de dewam kir. Lê çalakiyên wekî protesteya jîngehê dest pê kirin ve guherîn xwepêşandanên li dijî hikûmetê. Roja şemiyê bi 10,000 kes careke din daketin kolanan. Gelê Alban li dijî projeya turizmê ya nû derdikevin. Ev proje ya zarok û derdorê Trump e. Ev proje bi navê keça Serokê Amerîka Donald Trump, Ivanka Trump û zavayê wî jaret
Koşner tên naskirin. Plana ve navenda turizme ya lüks li herêma Zvêrnêçê ango Zvêrnêçê ya ku li vê devereye li dijî jîngehê ye. Çalakvan diyar dikin ku ev proje 4.6 milyar dolar wê zirarê bide derûdorê. Ji ber vê yekê ji vê tevgerê re dibêjin şoreşa flamînkoyên pempe. Ev tevger êdî nîşaneya nerazîbûneke mezin e. Çalakvan dibêjin zelalî tune ye. Quretî heye êdî bese. Divê serokwezîr biçe. Di çalakiyeke li nêzî qereqola polîsan de di navbera xwepêşandêr û hêzên ewlehiyê de şer derket. Çalakvanan daxwaza berdana 19 kesên desteserkirî kirin û camên qereqolê şikandin. Ev kes berê di çalakiyên li dijî vê projeyê de hatibûn girtin. Di çalakiyên hefteya borî de jî 12 polîs birîndar bûbûn û 25 çalakvan jî hatibûn girtin. Me behsa va projeyên çavnebariya hêzên mezin û van fîrmê mezin kir. Em ê yekser berê xwe bidin Venezuelayê ku ev keraset û ev erdhij hemû ji ber van sedeman derdikevin holê. Li Venezuelayê piştî erdhijên 24 hezîranê li eyaleta La Guara plana jinûva avakirinê dest pê kir. Tevî destpêkirina van xebatan jî bîlançûya kerasetê ya miriyan pir giran bû. Zêdetirî 3000 kesî jiyana xwe ji destan û 31,000 kes jî heta niha dibin kawla de wendane. Li Venezuelayê piştî erdhejên 24 hezîranê hikûmetê li eyaleta La Guara dest bi jinûve avakirinê kir. Tê çavrêkirin ku ev plana nû ya piştgiriya 600 malbatan e. Di heman demê de li herêmê xebatên veşartina zêdetirî 105 cenazeyên bêkes jî dewam kir. Bîlançoya kerasetê gihîştiye asteke pir mezin û giran. Heta 3000 û 342 kesan jiyana xwe ji destan e. Zêdetirî 16000 kes jî birîndar in. Platformên civakî ragihandin ku navên zêdetirî 31000 kesan wekî wenda niha hatine tomarkirin. Zêdetirî 17000 kesên bêmal bêcih jî di nava 79 kampan de bi demkî dimînin. Ji bo finanseya projeyan, Seroka demkî Delcy Rodriguez banga rakirina cezayên aborî û azadkirina mal û milkên wan ên cemidî kir. Li aliyê din, herêmên ku zirar zêde nedîtine deriyên dibistanan ji nû velpêşiya zarokan hatin vekirin. Emberê xwe carê ji Venezuela bidin Hindistanê. Li Hindistanê ji ber barana zêde avahiyekê helweşiya. Di bûyerê de 6 kesan jiyana xwe ji destan. Bûyer li bajarê Mumbai yê Hindistanê qewmî. Ji ber barana zêde avahiyeke sê qatî ya rûniştinê hilweşiya. Di vê bûyerê de herîkêm 5 ji wan zarok 6 kesan jiyana xwe ji desta, kesek jî birîndar bû. Piştî bûyerê tîmên rizgarkirinê ji bo derxistina mirovên dibin kavla de ketin tevgerê. Rayedaran diyar kirin ku ew lêkolîn dikin ka metirsî li ser avahiyên derdorê jî heye yan na. Her wiha ji ber baranê geştên firokeyan li balafirgeha navneteweyî nêzî saetekê sekinî. Kolan dibin avê de mane û gelek dar hilkişiyane. Rêveberiya Metrolojiyê ya Hindistanê ji bo bajarê Mumbai hişyariya lezgîn da. Li aliyê dinê jî maç û futbol dewam dike maçên Kupa Cîhanê ya 2026an û germa alîgiran li Amerîkayê roj bi roj bi encamên nû derdikeve holê. Di lîstikên doh de Norwêjê di 2-1 tîma Brezîlya têk bir. İngîltere jî bi 2 golên Jude Bellingham û goleke Harry Kane Meksîk 3-2 têk bir û derbasî
çaryeka finale bû. Piştî lîstikên dawî, tîmên Fransa, Megreb, Norwêj û İngiltere derbasî qonaqeke bilindtir bûn. Di lîstika herî germ a îro de jî, Portugîz li dijî İspanya derdikeve xadê. Niha hin caran me dîmen didîtin ku ga bera din nava kolanan û hinek li pêt kevin yan jî wekî gilaşekê vedikin ga têne hevdû. Ev wekî lîstikekê yan tamaşayekê tê binavkirin lê di encamê de kesên ku zerarê dîbin ev haş ev heywanên ku li ortêne. Li bajarê Pamplonê beriya Festîvala San Fermînê parêzvanên mafên heywanan bi buyaxa sor çalakiyek li dar xistin û xwastin ku şerê gayan yên bi vî awayî bidawî bibe. Li bajarê Pamplonê yê Spanya beriya Festîvala San Fermînê çalakiyeke mezin çêbû. Parêzvanên mafên ajalan roja şemiyê laşê xwe bi rengê xwînê biyah kirin û derketin kolanan. Di çalakiyê de duruşmeya Festîvala San Fermîn ya bey zilim hat xêrîn. Organizatörên vê çalakiyê saziya nav neteweyî û koma parêzvanên mafên heywanan a Spanya ku li hemberî vê yekê derketin çalakvan li hemberî wê yekê derdkevin ku kolan bi van gayan didin bezandin û paşê jî li qadan van gayan dikujin. Ev festîval bi mûzik û xwarinan xwe tê naskirin. Lewma bang tê kirin ku şerê van gayan bidin rawestandin van rengên li kolanan yê kuştinê bidawî bikin. Mira, se ha caído ahí otro, allí uno otro. Temaşevanên hêja nûçeyên ku hebûn îro di rojeva me de ev bûn. Me xwastin em ji were parve bikin. Ev nûçeyên ku me ji were hilbijar tibûn li dunyayê helbet gelek bûyer diqewmin. Em li vê derê xatirê xwe ji we dixwazin sibê em ê carkedin di heman saetê de bi nûçeyên balkêş û agahiyên nû li hemberî we bin. Niha bi xatirê.